Ni Ubwino TV Rwanda, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho mudukurikira muherereye. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo Amavubi akwiye gukosora, ibikomeye biri mu murongo, amashyi ku musaruro w'umutoza w'Amavubi, byose tujya kureberamo aha ngaha. Ikintu gihari ni ikihe? Ni nta mugayo rero ku musaruro w'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi, kuko kuva yatangira gutoza iyi kipe ni umwe mu bagabo bari kuyigeza ku byiza ibona gake mu mateka yayo. Kugeza ubu rero arashimwa, arimo arashimwa rwose, kubwo gutsinda amakipe akomeye cyane, ariko amakipe akomeje kugora ibihugu bitaragera kure mu mupira w'amaguru. Nyuma y'uko rero Thorsten Frank Spittler atangaje ko azasezera ku mutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi, abanyarwanda banyuranye rero batangiye gusaba ko yakongera amasezerano, cyane ko yatangiye urugendo rwo kubaka ikipe y'igihugu atsinda kandi agahangamura amakipe akomeye. Kuva rero Thorsten Frank Spittler yatangira gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, yatumye icyizere kigaruka rwose mu banyarwanda. Bamwe bari baracitse ku bibuga baragaruka gushyigikira ikipe yabo. Abanyarwanda babona byagorana nyine kubona undi mutoza wakubaka icyizere cyo gutsinda mu makipe y'igihugu, mu gihe umudage Thorsten Frank Spittler yareka gutoza ino kipe y'igihugu Amavubi. Mu mikino u Rwanda rwakinaga rero, mbere y'uko Thorsten Frank Spittler agera mu Rwanda, wasangaga nta gahunda yo gutsinda ihari, kuko u Rwanda rwakinaga rwugarira, nta gahunda yo gushaka ibitego ihari. Benshi babeshyaga ko u Rwanda rudatsindwa cyangwa se rudatsindwa ibitego byinshi kubera ko rwakinaga rwugarira, ariko nta buryo bwo gushaka ibitego rwaremaga mu by'ukuri. Kuva Thorsten Frank Spittler yatangira gutoza Amavubi, ubu abanyarwanda basigaye barazamuye icyizere rwose, ku buryo buri rushanwa u Rwanda ryitabira nyine, cyane ko igikombe cya Afurika cyaruciye mu myanya y'intoki. Ubu rero Amavubi atozwa na Frank Spittler mu mukino wo gushaka iki gikombe cy'isi, aya mbere nyine mu itsinda ririmo ibihugu nka Benin, Nigeria, Afurika y'Epfo, Zimbabwe ndetse na Lesotho. Mu mikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika, ho Amavubi yabuze itike rwose ku mwanya wa gatatu mu itsinda yari ririmo nyine igihugu cya Nigeria, Benin na Libya, ariko Nigeria na Benin nyine nibyo byagiye mu gikombe cya Afurika. Kugeza ubu rero mu mikino Thorsten Frank Spittler amaze gutoza Amavubi ni imikino igera kuri 14, aho yatsinze imikino igera kuri 4, atsinda imikino igera kuri 6, anganya indi mikino 4. Mu mikino 14 rero ihwanye n'amanota 42, Thorsten Frank Spittler amaze gusaruramo amanota 22. Umukino wa mbere rero Thorsten Frank Spittler atoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari yakinnye na Zimbabwe, wari umukino wo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Icyo gihe rero umukino wabereye muri stade ya Huye, warangiye amakipe yombi anganya 1-1. Umukino wa kabiri Thorsten Frank Spittler yatoje Amavubi, nawo nyine wari uwo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Uwo mukino ntabwo uzava mu mitwe y'abanyarwanda, kuko u Rwanda rwatsinze Afurika y'Epfo ibitego 2-0 kuri stade ya Huye. Umukino wa gatatu rero Thorsten Frank Spittler yatoje Amavubi, wari uwa gicuti wabereye muri Madagascar, aho u Rwanda rwanganyijemo na Botswana 1-1. Umukino wa kane nawo wari uwa gicuti wabereye muri Madagascar, u Rwanda rwatsinze Madagascar ibitego 2-0. Naho umukino wa gatatu Thorsten Frank Spittler atoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ntabwo wagenze neza rwose, kuko Benin yamutsinze igitego 1-0 mu mukino wo gushaka itike gusa kina igikombe cy'isi cya 2026. Ni umukino rero wabereye muri Cote d'Ivoire, murabyibuka. Umukino wa gatandatu Thorsten Frank Spittler atoza Amavubi yakomeje akazi ko kurimbagura amakipe rwose y'ibihugu, maze kuri iyi nshuro atsinda ikipe y'igihugu ya Lesotho mu mukino wabereye muri Afurika y'Epfo mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Umukino wa karindwi rero umutoza Frank Spittler Thorsten atoza Amavubi, wari uwo gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizabera muri Maroc 2025. Ni umukino u Rwanda rwanganyijemo igitego 1-1 mu by'ukuri.
So umukino wa munani kuri Tostin Frank Spitler atoza Amavubi ni uwahuje u Rwanda na Nigeria mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025. Uwo mukino wabereye muri stade Amahoro warangiye Tostin Frank Spitler afashije u Rwanda kunganya na Nigeria ubusa ku busa. Umukino wa cyenda Tostin Frank Spitler atoza Amavubi twemeza ko ari wo mukino mubi yagize kuva yatangira gutoza u Rwanda. Wari umukino wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika ubwo Benin yatsindaga u Rwanda ibitego 3 ku busa maze abanyarwanda bagatakaza icyizere cyo gukomeza. Uwo mukino wa 10 kuri Tostin Frank Spitler atoza Amavubi wabaye kuri uyu wa kabiri ubwo ku itariki 15 nyine Ukwakira, ubwo yafashije u Rwanda gutsinda ikipe y'igihugu ya Benin umukino yo gushaka itike y'igikombe yo kujya mu gikombe cya Afurika cya 2025 muri Maroc. Umukino wa 11 Frank Spitler Tostin atoza Amavubi wari wo gushaka itike kujya mu gikombe cya CHAN, ariko u Rwanda rwatsinzwe na Djibouti igitego 1 ku busa mu mukino ubanza. Umukino wa 12 Tostin Frank Spitler atoza Amavubi yafashe kwishyura ikipe y'igihugu ya Djibouti itsinda ibitego 3 ku busa. U Rwanda rusezera Djibouti rurakomeza, ari naryo rushanwa u Rwanda rukirimo urukumbi rwose muri iki gihe. Umukino wa 13 Frank Spitler Tostin atoza Amavubi ni undi mukino mibi rwose kuko yatsinzwe na Libya igitego 1 ku busa. Umukino wa gatatu wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika ukaba ari nawo umukino benshi bahamya ko witambitse u Rwanda ku nzozi rwose zo kwitabira igikombe cya Afurika nyuma y'imyaka igera ku 10. Umukino wa 14 ku ruhande rwa Tostin Frank Spitler atoza Amavubi byari ibirori rwose ubwo yafashe ikipe y'igihugu ya Nigeria ku munsi w'ejo bundi, murabyibuka iwabo, nubwo u Rwanda rutigeze rujya mu gikombe cya Afurika rutsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria. Byaciye amarenga ko u Rwanda rugeze ku rwego rwo guhanagura rwose amakipe y'ibihugu akomeye. Kugeza ubu imikino Tostin Frank Spitler amaze gutoza Amavubi ni imikino igera kuri 14. Yatsinzwe imikino 4, atsinda imikino 6, anganya indi mikino 4. Mu mikino 14 ihwanye n'amanota agera kuri 42, Tostin Frank Spitler amaze gukuramo amanota agera kuri 22. Mu mikinire y'ubundi Tostin Frank Spitler yaranzwe no gutsinda ibihugu bikomeye ubwo imikino 3 amaze gukina mu n'ibihugu bya mbere bikomeye muri Afurika. Yatsinze imikino 2, anganya umukino 1. Yakinnye imikino 2 na Nigeria ayitsinda umukino 1, anganya nayo undi, mu gihe yatsinze ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo mu mikino 4 amaze gutsindwa. Tostin Frank Spitler yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Benin, atsindwa na Djibouti, n'undi mukino yatsinzwemo na Libya. Mu bimaze kugaragara mu ikipe y'igihugu Amavubi atozwa na Tostin Frank Spitler ni uko iyo amaze kubaka igitinyiro ku bihugu bikomeye kugeza ubu akaba nta cyakwifuza kuba cyahura n'u Rwanda. Mu by'ukuri igisigaye gukosoka mu ruhande rw'u Rwanda rutozwa na Frank Spitler Tostin ni ukwiga amayeri yo gutsinda ibihugu bitaratera imbere mu mupira w'amaguru muri Afurika, cyane ko ari byo biri gukura intsinzi ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ubusesenguzi rero abasesenguzi ba ruhago bahuriza ku kuba u Rwanda rwa Tostin Frank Spitler amaze kurugeza ku rwego nyine rwo gutsinda kuri buri mukino, ahubwo bishobora kuba bipfira ku kuba amakipe adategurwa mu buryo bungana. Ugasanga hari n'amakipe asuzugurwa maze agatsinda u Rwanda mu buryo butari bwitezwe. Mu by'ukuri ni ibyo ngibyo umutoza tumusesenguyeho, mwebwe murumva ibyo byose rezilita ze nyine umutoza akwiye kuhaguma cyangwa. Ariko nanone umutoza ubwo yari akubutse mu gihugu cya Nigeria mu rugendo rusoza nyine imikino yo gushaka iki gikombe cya Afurika, uyu mutoza Tostin yagaragaje rwose kutishimira uko yasabwe kongera amasezerano. Yagize ati banyeretse amasezerano bifuza kumpa uko yaba ameze, ariko ntabwo byari bisobanutse, niyo mpamvu ntabyitayeho. Yakomeje agira ati rero ibyo bampaye barantengushye rwose, bansabye kubaha imibare yanjye uko yitwaye mu mikino yatoje, ariko ntayo nigeze mbaha. Ati niba bifuza ko ngumana nabo ntabwo bari bakwiye kumpa ibintu bimeze kuriya. Abajijwe rero kuba niba ku giti cye nyine yifuza kongera amasezerano, yaruciye ararumira rwose anga kugira icyo avuga,
avuga ko ntacyo yabivugaho. U Rwanda nyine rwaguye munsi y'urugo nyine murabizi namwe, ariko umutoza ni gutyo yagaragaje kutishimira uko bamwegereye rwose kugira ngo babashe kuba bamwongerera amasezerano. Ni Ubwino TV Rwanda, nizera ko mukomeze kugenda munogerwa n'ibiganiro tugenda tubashyiriraho. Mukomeze mukande subscribe, tuzajye tubana mu by'ukuri mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru ya siporo, Amavubi ya APR FC, Rayon Sport, amakipe nyine ama Club Giants rwose nayo tugenda tubashakira amakuru aba agiye agezweho. Ubu rero ndumva twasoreza aha ngaha, ubundi tukajya gushaka izindi nkuru zitandukanye zigezweho. Hanyuma reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane aho mudukurikira muherereye. Nshobora no kujya mukareba ibindi biganiro tugenda tuba twabashyiriyeho. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane.